أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكنار الله أنا رحمة الله şu ibadet İslamiye'nin namaz bölümüne köşep namaz turunda yazganını devam ederiz inşallah Teala. Namaz Kur'an'ın ayeti bilen en birinci kitirile yani Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne salate kanat alel mu'minine kitaben mevkutedir. Yani Allah Teala ayeti Kur'an-ı Kerim'de mümin Müslüman buldun ise biliptir sana vakitinde biz ornunda tiyişli vakit namazlarını bilgiledik diye. Her bir mümin Müslüman'a namazını vakitinde tügel bilgilenen vakitinde oku farz buldu diye. Yani şu bir gıybet bulup Allah Teala'ya özünün kul ikenliğini kürsete turgan bir gıybet bulup bilgilendi diye. Hemen de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin de bir hadisi kitirile oldu bulsa es-salatul khamsu vel cumuvatu ila'l cumuvati kefaratun lima beynahunna ma ictunibati el-kebair. Yani zor günahlardan saklanan revişte yani ulu günahlarını iste tutulmuyor. Bir namaz bilen ikinci namaz arasında cuma bilen ikinci cuma arasındağı şu bir cumbadan soň ikinci cuma arasındağı bulgan günahlar şu namaz okular bilen cumalar bilen yaki 5 vakit namaz arasındağı bulgan günahlar bir namazdan soň kılangan günah ikinci namaz okugandan soň sürtüleşek dep va'da aytiler. Yani Allah Subhanahu Teala şuşunday bir va'da bire. 5 vakit namaz arasında kılıngan günahlar ikinci bir namaz bilen sürtülüp bara. İlla meger ulu günahlardan başka. Ulu günah biz bileriz ki kişi ötürü, araqı işi, şulay yok. Narkotiklarda şunda kire, zina kılı, kişi talav, rencitu, şulay gaybet söyle bir kişinin nişiktir, aybirin urlav, kişinin talav, şunun gibi ulu günahlar. Etiyenini rencitu. Onda indi tövbe istiğfar kerek bula. Namaz Allah Teala'ya bilgili revişte ko'ngil hem ten bilen g'ibadat kılı. Ko'ngil hem ten bilen. İkincisi barcha müminlerge her tevlikte 5 vakit namaz belgilengen. Ertengi, ile, ikindi, akşam, yastı namazları 5 vakit. 6 bulalmay, 4 bulalmay, 3 bulalmay, 2 bulalmay. Çünkü bu meselelerde hazır nedir? Yangalıklar kertirge tırışular var. Hatta indi şulay dep aytıyorlar var. Yani bugünkü günde özleri namaz okumasalar da adam balasına 2 vakit namaz yetep etin dediler. Onday söylevçiler var hazır. Yani bizge Allah Subhanahu Teala 5 tapkırını belgiledi. Şunu da ayttılar 5 tapkır Kur'an'da көрсөтүлмөй bitti. Lakin biz eğer de Kur'an okuyturgan bolsak Kur'an'da 5 vakitte namazını oku ikenligini көрсөтүлген türlü jerde ayetler bilen kele. Kıyaş çıkkança, kıyaş baygandan soň tünün ortasında, şulay günün ortasında hemen orta namazını saklağız. Begerek de bütün namazlarınızı saklağız. Orta namazın yani ikindi namazını saklağız degen ayetler bilen de bizge şunu anlata Allah Subhanahu Teala 5 vakit namazını Kur'an'da bilgilegen. Qaybirlere bir kat akıllı başlar diye akıllı dep aytamiz özlerini akıllı sanavçılar. Kur'an'da yok, Kur'an'da bulmağaç 5 vakit namaz okura kerek değildiler. Yok. Allah Subhanahu Teala bir işini bilgilegen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisler bilen anlatkan siz sahabeler şunu ütegenler, tabiğinler şunu bizge jetkirgenler. Üçüncüsü her bir Müslümanga yastı namazından soň şulay vitr namazın oku vacip. Bizning mezhebimizde vacip. Kimdir onu vacip kılsanamıyken ansalarınınkı. Nimegalar özleri bilelerdir. Mesela Şafii mezhebinde onlarda nafil bulup sanalar. Şuna göre kaybir vakit bizge nafil namazın ittirip kırtmakçı bulalar. Yani nafillerini okuyorsun da tüngü teheccüde hem songusu ittirip vitrini üstep koyasın diye. Farz bilen vacipnin ayırması bari tek nerse de biz biliriz. Farzını inkar etken kişi kafir bula, vacibni inkar etken kişi ulu günahta bula.
Ulu günah degan söz, ana şulu sanap ketgan kebek kishi o'tiriu, aloqa shu, ham boshqa zina qilu, ham boshqa. Shular kebek. Ulu günahlar. Allah Teala g'afur etami yo'q, meni bilmaymiz. Shunga ko'ra biz vojib nagarda biz ayırım ettirib, nendidir bir ayırım ravishda o'qiymiz ekan, Alloh saqlasin 6-chi namoz bo'lishi mumkin. Şuna göre ana yastı namazından so'ng vitr namozini o'qu vojib deb belgilanadi. Hanefi mezhebinde qabatlab aytam. Cuma günü ile namazı o'rnina juma namazı o'qu farz üstümüzde. Şulay g'ayit uraza bayrami, g'ayit fitr, g'ayit al-udha, yani kurban g'ayiti günlerinde g'ayit bayram namazlarını o'qu şulay bizning üstümüzde vojib. Tiyishli. Farz da tiyishli, farz qat'iy ravishda tiyishli, vojib tiyishli. Ramazan ayında yestü namazından so'ng vitr namazına kadar teravih namazını o'qu sünnet muakkede. Vojibga yaqin aytilgan sünnet muakkede deb ataladi. Başka nafil üsteme namazlar bu şirakta müstehab bulup sanaladi. Müstehab narsa ekanini sizin bilan şulay bilamiz. Müstehab. Ötesen ecir savab bo'lar, ötemesen günahı yok. Şulay yok, meyit için cenaze namazını oku farzul kifaya. Bir meyit buldu ise cenaze namazını okuyuz. Bu namazlar bizning üstümüzde, bütün üstüde sanap getirgen namazlar. Cenaze namazının şu meşitteki mesela mahallenin bir ölüşü okuduysa bir neçe kişi, qalgan Müslümanların üstünden düşer. Bu kifaya degen söz buldu. Buldu, jitti degen söz. Farzul kifaya, Müslümanların bir ölüşü ötedi ise şunu qalganlarının üstünden düştü deganini anlata. Lakin bir kimde okumasa, bir kimde şu farz kifayeni işlemese, bu işrakta cenaze namazını okumasa, bütün Müslümanlar üstünde günah bulup durur. Namazın vakitleri var yani. Qaysı vakitte okurga ekenligini. Her namazın öz vakitinde oku farz bizge. Şuna göre muvakkat deb de atalı, hadisler bilen muvakkat deb gele. Şu farz namazlarını öz vaktinde oku, yani farz deybiz. Şunu botilar. Namazın farzları gına deb anlaylar. Namazın farzı bula vakit namazında, muvakkat namazında, yani onun işik bula sünnetleri bilen, farzları bilen, anardan so'ng kelaturgan sünnet yoki sünneti bulmasa sünnetleri aldan yoki ahirdan bo'laturgan sünnetleri bilen bir vaqtda o'qilaturgan şu bütünüsü birge farz namazı bo'lib ataladi bizde. Farz namazı ayrım bir anda ertenin 2 rakat farzı, ilenin 4 rakat farzı, ikindinin 4 rakat farzı, akşamның 4 rakat farzı, yastının 4 rakat farzı gına tugel farz namazlar. Sünnetleri bilen vakit namazı farz deb ataladi. Farz bo'lgan namazlar. Şuna göre endi vaqti kirgancha o'qilgan, ana boshqa vaqtda o'qilgan namazlar yoki vaqti kirgancha o'qilgan namazlar ol farz namazı bo'lib sanalmay, bu vaqt namazı bo'lib sanalmay. Bu şirakdan aytalar mende meclisga borasım var edi, ikindini ertaroq o'qib ketsam yaraymi deb so'rovchilar bor. Bek ko'p so'raylar. Har vaqtda so'raylar ana. Begrak da abstaylarda endi. Vaqti kirgancha o'qiding ise namazdan o'tmay. Nafil namazı bulur inşallah Teala. Lakin bu senin farz namazı bulup ötmey. Çünkü vakiti var. Vakitte kirgen, biz nişik biliriz vakitte kirgenini. Nişik sanab o'tiramiz hazır. Sanab o'tirga da kerakmi? Kalendarlar var. Kalendarni aldın, qaradın, vakiti kirdi mi? Meşritlerde saat neçede o'qilar, şu vakitte o'qi. Al yalg'ishmassin. Yalg'ishmassin. Kerakman narsa o'ylab o'tirga kerak tugul, o'zingdan boshingdan chiqarib, mendedir bir yangilik bid'atlar kiritirga kerak tugul. Mana bu bid'atlar. Agar da vaqtida o'qirga ruxsat, vaqtidan olda o'qirga ruxsat etuvlar degi, bulay o'qisang da yari sunnetlari farzga kirmay, vaqt namozina kirmay deb aytuvchilar, ya'ni farzlarini o'qiylar da sunnetlarini tashkil etgan kishilar, bular bid'atchi. Bular bid'at kiritdilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishlagan ishni inkor etdilar. Ishlamaylar. Bular ahli bid'at, adashganlar. Ertangi namozning vaqti ana tong yoqtilig'i jayilgandan boshlab quyosh chiqa boshlagancha qadar. Tong jayilgancha ikki tong bor bizning. Yolg'on tong ham rost tong. Yolg'on tong qachon o'tib keta, quyosh chig'irga bir 2 soat qala ko'rinib keta bir yoqtilik. Ondan yangadan qorong'ulana. Bu endi tegi ovuldagi kishilar bilan atashlar qishqira turgan vaqt, sahar vaqt tamomlanadi.
Şundan soң инде раст таң чыга. Ул әкрен генә агарып китә уфукта. Аннан соң инде әкрен шулай яктыра башлый. Бу раст таң. Ул сәгать ярым кала. Якынча. Төгәл сәгать ярым дип әйтәлмибез. Якынча сәгать ярым. 5-10 минутнан да 5 минутны йөри шулай. Менә бу раст таң. Шуннан башлап кояш чыга башлаганча кадәр. Кояш чыга башлаганда әгәр без намаз укыйбыз икән, безнең намазыбыз кабул булмас, Алла сакласын. Шулай ук илә намазының вакыты кояшның зәвалдан башлап иң югары ноктасыннан алып, кайчанга кадәр икенди намазына кадәр кояш икенди ягына алмашканча кадәр, ягъни икенди намазы кергәнчә кадәр шушы иләнең вакыты. Икенди намазының вакыты һәр әйбернең күләгәсе үзеннән 2 мәртәбә зуррак дип атала, булудан башлап кояш тәмам батып беткәнчә кадәр. Анда да хадисләрдән карап, теге күләгәдән илә вакытындагы булган күләгәдән тагын бер күләгә кушып, яки шулай да ярый дип әйтүчләр бар. Әлбәттә, Абу Ханифа рахматуллаһи галейһи дә бер төрле әйтелгән, мәсәлән, Шафии мәзһәбендә икенче бер төрле әйтелгән. Шулай ук анда төрле фикерләр бар. Бунда да нишибез? Фитнә чыкмасын өчен, шуңа күрә шуның кадәр икәне Капчык календарлар китерәләр мәчетләргә, башка җирләрдә, һәр бөтен җирдә язалар, гәҗитләрдә, ниләрдә язалар, вакытын кара. Икенде вакытын күрдең исә, икенде вакытына кадәр. Мәчетләрдә ничә вакытта укыйлар шул вакыттан. Баш катырып утырырга да кирәк түгел. Әгәр дә инде булай карасак, безнең Ханафи мәзһәбендә илә вакытындагы булган күләгә һәм шуның кадәр тагын 2 тапкыр узынайды исә, ул вакытта икенде намазы керә. Акшам намазының вакыты кояш батып тулысынча күмелгәннән башлап, шәфәк кызыллыгы биткәнчә кадәр. Җәй көне безнең мәсәлән шәфәк кызыллыгы бетми, бер ара була. Иң кыска төннәр була. Хәтта бер яктан кызыл, икенче яктан кызыллыгы бетми, икенче яктан инде менә хәзер ураза тоткан вакытта күрәбез. Таң кызыллыгы башланып китә. Ягъни бер кызыллык икенче кызыллыкка тоташып китә. Бу вакытта инде әлбәттә вакыт белән, әнә гади вакытта, мондый вакытта караңгылана торган, кызыллык бетә торган вакытта хисаплана. Шуңа күрә шулай хисаплыйбыз. Ул вакыттагыча, мәсәлән, анда әнә Себер тирәсендә кояш ярты ел чыгып тора, ярты ел батып тора торган, байып тора торган җирләрдә, мәсәлән, анда вакыты белән якын булган шәһәрнең вакыты белән укыйлар. Шулай ук ястү намазының вакыты шәфәк кызыллыгы биткәннән башлап таң яктылыгы җәелгәнчә кадәр, ягъни иртәнге намазның вакыты кергәнчә кадәр санала. Витр һәм таравих намазларының вакыты ястү намазы укылганнан соң таң атканча кадәр. Җомга намазының вакыты илә намазы вакыты белән бер. Шулай ук инде гайд намазларын укыган вакытта, гайд намазларының вакыты кояш чыгып бераз күтәрелгәннән башлап, бер ярты сәгать үткәннән соң илә вакыты кергәнчә кадәр гайд намазы укыла. Кояш чыкканда ул иң югары ноктада вакытта зәвал һәм кояш батып торганда һичбер намазны укырга ярамый. Мәсәлән, кояш чыгып барганда иң ноктада зәвалда булган вакытта, зәвалны мәсәлән әйтелгән календарда ничек укыргасың? Анда бер төгәл вакыты бар. Анарга кадәр бер 10 минут аласың, анардан соң бер 10 минут аласың. Яки 5 минут ал. Иң хәерлесе 10 минут. Эләкмәскә. Без белмәйбез төгәл саналганмы юкмы. Иртәнге намазны укыган вакытта кояш чыга башласа, намазын бозабыз. Икенде намазын укып барган вакытта кояш бая башласа, намазны укып бетерәбез. Ансы да бар. Кояш чыга башлады исә, намаз бозыла. Шундук иртәнге намазын. Ләкин инде кояш шушы батып барган вакытта, байып барган вакытта, ул вакытта икендене укып бетерергә тырышабыз. Таң атканнан соң, ләкин икенденең кояш батуга якын вакытка кичерү, мәсәлән, инде әз генә калды. Хәзер иң соңгы вакытына кадәр китереп җиткерәм дип икенде вакытын укуу, бу макрух. Макрухны беләбез, кичкенә генә бер генә. Таң атканнан соң кояш чыкканча, икенде намазын укыганнан соң, акшам укыганча, мәчеттә имам хутбә укыган вакытта һәм гайд намазларын укыр алдыннан нәфил намазлары уку дөрес түгел. Биредә теге макрух та түгел, ни дә түгел, дөрес түгел. Нәфил намазлары. Ягъни шуны белергә кирәк. Иртәнге намазның фарызын укыдык, бер нинди нәфил намазы укылмый кояш чыкканча кадәр, фарызыннан соң. Акшам намазына азан әйтелеп, акшам намазы
Кайбер вакытта менә монда камәт әйткәнчә азан белән камәт арасында тизрәк тәхиятул мәчетне укырга ашыгалар. Нәфил дөрес түгел. Безнең Хәнәфи мәзһәбендә акшамга азан әйтелдисә, камәт төшерелә, акшам укыла. Аннан соң теләгәнчә кадәр төне буе намазны укы. Шулай гаит намазы алдыннан да иртәнге намаз кыяш чыкты. Ләкин шул ук вакытта гаит намазы укылмаган исә, бернинди нәфил намазлары укылмый. Инде җеназа намазлары кайчан укыла дигәндә, анда теге мәкрух вакытларда да укырга мөмкин, ләкин кыяш чыгып барганда, кыяш байып барганда һәм зәвалда вакытта җеназа намазлары укылмый. Калган бөтен вакытта да иншаллаһ тәала укыла. Аллаһ субхана тәала хәерлесен насыйп итсен. Я Раббим, һәммәбезне дә иманнан, исламнан, намаздан айырма. Раббим, синең сөекле тугры кулларың булуыбызны насыйп ит. Раббана атина фид дөнья хәсәнәтән ва фил ахирати хәсәнәтән ва қина азабнар.